Tautona Advocate Dumabo kwa go tha dialogane tsa maemo a officer cadet go tshegetsa melawana le dipilara tsa sesole. Puso ya ga Trump e ganetsa dipego tsa gore e boetse morago go ngala phuthego ya G20. Antungamile Raguin a hetetse kwa seka makgala kganyeng a kgaisano ya banana ya J60 ITF World Tennis Tour. Motho dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropo kgolo ga Borone ke kgomotse go tukile mme tshepiso sekolo ke na ranolang ka puo ya diata a re tsena mo pegong ya ko Sethweng. Tautona Advocate Dumaboko yo gape le moeteledipele wa mephato ya tsa itshireletso o go ethile dialogane tsa maemo a officer cadet di heta 140 go ela thoko gore ba tshegetsa melawana le dipilara tse sesole sa lehatshe leno di ikagileng ka tsone di tshwana botho le go dira tiro ka manontlhotlho le boitshwaro jo bo eletsegang ka dinako tsotlhe. Tautona Boko o buile se maabane jaaka na tsene moleto wa go aloswa ga masole a maemo ao a cadet a itutuntsho ya class 46 ya monongwaga mo ne ka se tshwaela wa pega. Masole a maemo a cadet a le 140 le bohera bongwe ba ba kgonneng go tsena itutuntsho ya ngwaga jaanong ba loga. Se se kaya moleto o motona mo sesoleng sa lefatshe leno ka jana tautona a nna bontlha bongwe jwa moleto o go ipela le bone. Dialoganetse di rotloeditswe go lemoga seabe sa bone mo go netefatseng kagiso seo go le bogolo jang ka kgaolo ya borwa jwa Aforika e tsweletse ka go itemogela dikgwetlho tse di akaretsang dintwa. Remember that while the nature of the battlefield may change, the essence of leadership, discipline, courage and character do not. Your responsibilities as officers extend beyond our borders. We face deepening security and humanitarian challenges across the SADC region. In the Democratic Republic of Congo, the M23 insurgency has displaced thousands, destabilizing communities despite ongoing peace efforts. In northern Mozambique, militant attacks in Cabo Delgado continue to test our regional resolve. Peace remains fragile and cooperation remains essential. The region is riddled with numerous challenges, transnational threats, from trafficking and corruption to weak law enforcement institutions undermining human security. The BDF in this regard continues to be a vital pillar of regional peace and stability. Fa le boga masole a go bo batsere tshwetso ya go sireletsa lefatshe la bone tautona o na ba gakolola go dirisa ditsompelo sente bogolo jang mo nakong e itsholelo e sa direng sente. You are being commissioned at a time when our nation faces economic headwinds. Resources will be limited and every decision will carry weight. Waste nothing. Safeguard everything entrusted to your care. Remember, discipline in managing resources is a true test of leadership, as courage is on the battlefield or precision on the parade ground. Moleto o ne wa losa bomme ba maemo a cadet ba le 30 le bone borre ba feta 100 ga mmogo le ba le babedi go tswa kwa sesoleng sa Zambia. Monica Satswaela, BTV News, Gaborone. Bani ba motse wa Ikongwe ko kgaolong ya Shoshong ba supile matshwenyego a pone te bang le go ntshiwa ga diteseletso kana di-license tsa meepo ko motseng wa pone ntle le therisanyo. Bani ba buile seo ko phuthegong ya kgota e neng buisiwa ke tona wa ditswammung le kgotetso mme bogolo kene wendo ko motseng o. Navmo Mario ka dintlha. Motse wa Ikongwe o dikilomitara di le 16 go tswe mo motse wa Shoshong o e leng one bo remelelo jwa dithabololo mo kgaolong e. Motse o ke mongwe wa metsi e se go haditsweng thata ka ditswammung ka gone go hithelwa iron o mo go one. Fela banni ba re faisa le moepo wa Ikongwe iron o bulwa ga ba ise ba rerisiwe sepe e bile le phiro bone ba bone batho ba theogela hela ba ipotsa gore go hirilwe leng. Selo se mo nakong eno e leng sone se tsositseng kgaruru magareng ga batsamaisi ba moepo le banni ba motseo. So se segolo se leng gore
gore ra se ngoregela tona ke gore go na le mine ka o re thaetse morero wa rone mo khoteng ye mo motseng mo gore bothata go boneleng ka rona re tlhaloganya sente gore mine ga o tsena mo motseng kana o simologa mo motseng go nna le morero ga re kgathalong tota le dithabololo ga re rona e humanegile thata ga ena ditiro ke dilo tse re di batang mme kopo ya rona ke gore a go dirwe dilo sente ga re se re mine mo molato a go se ka ga itirelo ya ka gompieno re bona diteraka diata tsa me go ba go ba di sekana ka sepe tsa di plate number tsa di foreign tse di tswang ko mahatsheng a mangwe sorry engwe tona ke gore rena le bothata ga bona dingongora tsa rena di sa arabesega yana ba ba ka bong ba re sireletsa those who should be protecting us or leading us ba hella ba ile gore ba slipara yaanong ba hella ba ema ka ga gore thabang ka ditšhaka ka teng we are worried we are concerned. Tona Kenwendo a re lephata la gagwe le na le melao e thamaletseng gore dikhamphani di petse di neelwang tiseletso ya go epa go pehela mo lehatsheng di tshwanetse tsa dirisanya jang le banni ka jalo a supa ha a ta tsibogela kgang e. Tshwenyego ya lona ya go thoka morero e maleba hela thata ebile ga se sepe se e leng gore mongwe wa rona o ka se ganetsa gore nya batho ba Ikongwe ba bata se sentsi ebile ba bata se sa tshwanna nya hela jaaka ntse ke reditse kgang ya teng ya atololwa ke kuto bothoko hela se se salang ke go kopa maitshwarelo hela gore nya ba gaetso ka nnete dilo ne di sa dirwa ka ha di tshwantseng go dirwa ka teng yaanong re taetsa kgantse mohago gore re bone gore re baakanya seemo se jang re sa le fo banni ba supile gape ha ba sa itumelele bangwe ba ba tsweletseng ka go epa mothaba mo motseng wa bone nteng le teta ka jaanong ba togela mahuti a tsweletseng ka go nna diphatsa mo matshelong a bone. Love More Mario, Botswana Television, Ikongwe. Lephata la diphologolo le makgabisanaga la re manong a ka heta makgolo a mapedi a sule ka ntlha ya bothole jwa lead ko kgaolong ya Chobe. Bosheng jaana lephata le ne la tshwaragana le ba BirdLife Botswana go rutuntsha batsa karolo ka bodiphatsa jo go dirisa bothole jwa lead mo diphologolong le dinonyane. Bothole jo gantsi bo hithelwa mo marumong a dithobolo bo bolelwa ha bole bo raithata ebile bo gomagometsa go nyeletsa manong ko kgaolong ya Chobe. A rutwe pego ka neolai a botlhokwa fela thata lefatshe ka bophara ka somarela ka namo ya ditshedi dimela le tikologo ka go phepafatsa naga ka ja diphologolo tse di setseng mo nageng mme seo se thuse go fokotsa ka namo ya malwetse mo leruong le mo diphologolong tsa naga. Mookamedi wa BirdLife Botswana Re Phesi o gateletse botlhokwa jwa manong mo tikologong le gore ke eng go le matshwanedi go a somarela. So because we know the vultures on the carcasses. So where there is no vultures, now those carcasses, we know the dogs feed on these dead animals. Then when the dog bites you, automatically you get a disease, rabies. Ba lephata la diphologolo le makgabisanaga ba tlhalositse fa bothole jwa lead bo bakile dintsho tsa manong a ka feta 200 mo kgaolong ya Chobe. Manong thata re a bitsa re nature's cleaning crew or cleanup crew because antsha tsone dikgoropa tseo mo tikologong ya rona. So ga se ora go itemogela gone gore malwetse a taba oketsega mo diphologolong malwetse a tshwana bo anthrax ba dingwaga tse 3 tse di hitileng re lemogile gore gone ga swamanong a heta 220 di case tse leng di gorogile ko ofising ya rona. Over 220 vultures were lost due to poisoning. So gone mo go supa gone gore re tshwantse gore tsenye thuto ntsi mo bathong because they use agrochemicals tse leng gore sente di gongwe ba di reketse go controla DG ha re tsena mo go tsa temo jalo pesticides me ano ba hela ba ditsa bo ba di dirisa go poisona tsone di batana me ka gore anu manong a tsama a ja tsone di kgoropa tse di monageng a hela kopana le tsone di khakase tse di ntseng yalo be le gore anu
di bolwa ke di-poison tsone tseo. Ba re go tlhoka manong mo tikologong go ka baka malwetse a tisiwang ke menkwa ya diphologolo tse di swetseng mo nageng mme seo se bake ditamorago tse di sa siamang. It results in multi-system toxicity. Most of them are irreversible, especially in kids. I get ha e sena go tsena mo mmeleng wa gago yalo e ama tsone dikarolo tse di harologaneng mo mmeleng and mo gongwe mo go tswa motlhoko ke gore mo baneng ha e amane le ngwana ga se mo go ka bankanyesegang ha get what is irreversible. Go bolelwa fa bothole jwa lead bo ka nna le ditamorago tse di borai le mo bathong tota. Setšhaba bogolo jang balemi ba rotloediwa go ikgapha mo tirisong ya marumo a nang le lead ka go bolelwa fa le diphatsa mo matshelong a diphologolo le a batho. Neolai, Botswana Television, Kazungula. A re tswalela le tsone mothusamolaodi kwa kgaolong ya bokone bophirima Ramogaupi Gaborekwe wa kgoletse lekgotla la ditiro tsa bopelothomogi la Wild Impact tiro e le dirileng go abela puso didirisiwa tsa boranyane jo bo kwa godimo tse di dirisiwang mo twantshong ya bogodu jwa diphologolo. Gaborekwe o ntshitse ka kgolo e kwa Maung jaaka ga lekgotla la Wild Impact le ne le rola dithoto tseo semmuso. Didirisiwa tse tsa madi a hetang 600,000 pula di abetswe ba twantsho bogodu jwa diphologolo ka hata se ga lekalana la diphologolo le magabisanaga a ruta pego ka maranyane sa makata. Go ka fa tlhokomelo ya diphologolo le magabisanaga e le tiro e lopang madi a mantsi thata gape ebile se bonolo ka jalo Mpuse ya didirisiwa tsa twantsho borukutlhi jwa diphologolo e tla thusa puso mo go thomamiseng gore bogodu jo bo lwantswe ka tlhoafalo. It becomes even more difficult when it comes to combating wildlife crime. Go lwantsha bogodu jwa diphologolo go lopa madi a mantsi thata. Re tlhoka didirisiwa tse di lopang ditlhwatlhwa tse di fa godimonyana ka gore go lofa re lwa le dirukutlhi tse di thulagantseng tse di iphitlhang ebile re sa itse metsamao kana ditiro tsa bone mme re tshwanetse gore re nne re le kwa godimo ga bone ka botsipa. And we need to be actually ahead of them all the time. We have to protect this very resource which we are having with everything at our disposal. Re tshwanetse ra somarela magabisanaga a rona ka gotlhe mo re nang le gone se le re sa abetseng gompieno se tla re thusa fela thata. A step further in conserving our fauna and flora. Dimpotse di akaretsa ditente le didirisiwa tsa go kampa dikapa ditshwantsho tsa boranyane jo bo kwa godimo le ditorone mo godimo ga mo le gotla le tsere maikarabelo a gore bodiredi bo rutuntshiwe ka tiriso ya dimpotse. The training has started and we have 16 wildlife officers that have received first aid training which we would like to award certificates for. Dithuto di setse di simolotse. Re setse re rutuntshitse bodiredi mo go tsa thuso ya potlako mme re tla ba abela ditlankana gompieno. Dithuto tsa go dirisa dikapa ditshwantsho le tsone di setse di simolotse di tla tswelela fela jalo. In the very near future that training will continue where the officers will be receiving practical training, not just for the trail cameras but for other electronic equipments as well. We remain committed to support the Department of Wildlife, Mr. Habala, as I always talk to you every day. In all matters, re ikemiseditse go rotloetsa lephata mo twantshong ya borukutlhi jwa diphologolo tse di mo diphatseng tsa go nyelela le mo bogodung jwa diphologolo fela tsotlhe ka kakaretso. And wildlife monitoring as we donate this equipment to enhance the effort. Kgaolo yang gabe e tswa kgakala le boremolelo jwa bogodu jwa diphologolo mme ebile gape se motlhofo go tsamaya mo go yone ke ka jalo didirisiwa tse tsa boranyane jo bo kwa godimo di kaiwa fa di tla thusa thata mo twantshong ya borukutlhi mo makgobokgobong. Maranyane sa makata, BTV News, Maung.
Bagwebi ba Botswana ba go ithula go inakanya le lekgotla la African Continental Free Trade Area ke gore AfCFTA go thusa go nonosa dikgwebo tsa bone go ya ka motshwarelela mokwaledi wa khansele ya toropo ya Francistown re Molapisi Morapedi o tlhalositse ha maikaelelo a seo e le go ruta bagwebi bao ka methale ya go atolosa dikgwebo tsa bone go goroga ko mebarakeng ya mahatshe o buile seo ka thutopuisano ya khansele le bana le seabe kwa toropong ya Francistown Makgoeng ka dintlha e re ka lefatshe leno le lebanwe ke kgwetho ya lethoko la ditiro bogolo jang mo bananeng Mahama o ikemetseng ka nosi o akaretsang bagwebi ba Botswana o lejwa o ka nna le seabe se segolo mo go thameng ditiro le go tokafatsa itsholelo ke ka moo ba khansele ya Francistown ba tsweletseng ka maiteko a bone a go ruta bagwebi ba Botswana ditsamaiso tsa kgwebo le go ba fa maele a tse ba ka di anywang fa ba ka inakanya le makgotla a tshwana le AfCFTA gareng ga a mangwe. Is to strengthen the capacity of informal traders. Kgangkgolo e retetseng kwano ke go rutuntsha bagwebi ba Botswana mo toropong ya Francistown le gone gore ba tlhaloganye ba bo ba dirisa sebaka se ba ka se fiwang mo lekgotleng la AfCFTA go tokafatsa dikgwebo tsa bone. Le hapelenyana re dirile mo go teng informal sector strategy se ke dumelang gore la zitse maemo a maikallo a teng ke gone gore le gole gradually le ne formal ba lekalana la United Nations Development Program UNDP le ba Botswana Unified Revenue Service BRS le bone ba bo ba tsene phuthego e go rutuntsha le go ruta bagwebi ka ditirelo tsa bone. We had a gather trade initiative. Go ne go na le ditshupo kwa lefatsheng la Rwanda kwa re neng ra laletsa bagwebi ba Botswana ba le 10 go supa dithoto tsa bone mme mo go bone bao ba le bane ba ne ba kgona go bona mebaraka ya dithoto tsa bone kwa mafatsheng a farologaneng. Two of them also find new suppliers to Sierra Leone and Ghana. The responsibility ya BRS ke go dira eng gone under the AfCFTA. Sa ntlha re tshwanetse gore re dire capacity building really rute ya ka ga di really ruta yana kere na le gore na go engwe le hatse le o isang dithuto go bolone di be di nna le pelaelo mo setlankanyeng so tla bo se tla se accompany dilwana tsa gago sone se eleng gore ke sone se ba go se dirisang gore a ba go ha duty at a reduced rate kana ga ba go charge go teng. Ba tsenela thutopuisano e le bone ba bua maitemogelo a bone ba supa fa ba ralala dikgwetho mme segolo bogolo ba tshwengwa ke tsamaiso ya dituelo tsa kwa melolwaneng fa ba tswa go reka dithoto tse ba di rekang kwa mafatsheng a sele e ba reng e matswakabele. A ke ta ka price ya me ke ba ra ke re selo ke se rekile 50 ranta a ke re BRS ba ona le kganya gore o bua hela so se ga wa se reka bokana ha o tswa Zambian side a kere hona le mo hoting e fighter ya Zambia ya duela o bore entry o bore sadeki a kere ha o ta mo Botswana o ta o duela agent ya kwano o duela di license tsa kwano o ta o duela hotel le clearance o bona gore ho ntsa madi a kwa Zambia gone kwa di permit tsele ke bo 5,000. Go dumelwa gore diphuthego tsa mofuta o di ka thusa go fa bagwebi ba maele a ba ka dirisang go godisa dikgwebo tsa bone le go thama ditiro tse di tlhokwang ke bontsi jwa banana ba lefatshe leno. Makgoeng, BTV News, Francistown. Re santse re le mo go tsa bagwebi ba Botswana modulasetilo wa khansele ya Koneng re Ontefetse Rankibidu a re khansele eo e ikemiseditse go ba ema nokeng ka go ba thathelela dikitso ga mmogo le gone go ba thogogaletsa melao gore ba kgone go godisa dikgwebo tsa bone. Rankibidu a re bagwebi ba Botswana ba na le karolo e botlhokwa thata mo go tokagatseng itsholelo ya kgaolo ka jalo go le botlhokwa go ba kopanya le makalana a harologaneng gore mmogo ba buisane le go abelana maele go godisa dikgwebo tsa bone le itsholelo ya kgaolo ya Koneng. Tankisentso ka pego bagwebi ba ka tshwara lekgolo ba ne ba nna le sebaka sa go rutiwa ka kgwebo ke makalana a khansele la ikemetseng ka go farologana gaone dingwe tse go builweng ka tsone le botlhokwa jwa go boloka madi ga mmogo le go rutiwa ka fa ba tshwanetseng go itshwara ka teng gongwe ka bareki le go rata tiro ya bone ba e dira ka botswapelo. Dibanka ga gongwe di partnera le bo UN ba re ba le ka gore ba tokagatse gore re tswe from bogwebi potlana re go ha garenyana re go godimo e be le gore ga le kgone go qualify
ka mabaka a gore ga gona one motlhala wa gore o itse go baya dibuka a o itse go ira profiti a o itse go ipela o tshwanetse o nna o tsena mo diofising o ipoletse o se ka reetsa go tenya ka nako ga ba thusi batho o bo nna ga society a ke re motho o mongwe o tore a paletswe ke go tsaya loan ko sida ka mabaka a gagwe a batla gore a re batho ba le ga ba thusi batho gompieno go re na le keletso ya go bula bus rank tota ra e bula mme ne re eletsa gore bangwe ba lona segolobogolo jang banana le bana le bogole le bomme re ngathe disetolo dingwe re di ba neele gongwe 6 months gongwe ngwaga ba sa duele e le go leka go ba rutung bagwebi ba ntsha tse ba eletsang di ka dirwa go ya pele a ba ka se ka ba re senkela tsela ya gore bagwebi ba botlana ba ba ga thoko ga tsela structure-anyana sengwe hela se dirwe ka tsela e gaphegileng e leng gore go a go lebega mo le sekolo jaaka ba eletsa mo tleliniki go a go ba letla gore ba ka apaya ba le teng ko tseleng mme go gaphegile go lebega ga o sena go nna o lema wena ga nako e leng gore o tshwanetse go ntise dilo tsa go mo marketeng wa botlhela o re dimakete di tladitswe ke batswana gomo o bo go dira gore re tle go tsenye kgotlhang go gare ga rona le ba ba rekileng mo batswakong because rona ga re tsena ga re itlhela ba rekisa khabedi 20 pula nna ke le fa mara ke rekisa 5 pula le na le batswako ba le gore le ba tsentse mo dikgwebong tsa lona and then lona ke le bagwebi ba ba botlana le habara bagwebi bone ba kana le franta ka bone re tla ba re bona motswako ene le gore ke ene o tsenya stop yo ba pile le ene o tla ba didimala le fa go ntse jalo bagwebi ba rotloeditse go kwadisa dikgwebo tsa bone le gore ba ikopanya ka mokgatlho le mongwe gore ba kgone go nna le lentswe le le utlwalang le le ba kopanyang le khansele go bona dithuso ka bonako. Tankisentsho, BTV News, Molepolole. wa tshware le baga go bontse o ikantsa rona re tswelela le dikgang tsa rona batho ba ka tshwara dikete di le 43 mo lehatsheng leno ba amilwe ke bolwetse jwa tlhaloganyo bontsi jwa bone e le borre se se builwe ke tona wa lephata la banana le bong me le sego chombo ko letsatsing la segopotso sa borre ka la boraro kwa Atishia go kgaolong ya Kgatleng a re go botlhokwa go lemoga gore seemo se se gakadiwa ke ditsamaiso le dintlha dingwe tsa ngwao tse di itsang borre go phuthologa go bua ka maikutlo le dikgwetho tsa bone ka jalo se setama setšhaba go ema borre le bana ba basimane nokeng le gone go ba ha maele a botshelo. Dikgang tse ga se dipalo hela ke dipalo tse e leng gore tshwanetse gore re itse gore ke batho ba re tshelang le bone ke bokgaitsadi a rona ke batsadi ba rona mme ebile re tamega gore re tswe ka methale e maleba e nitameng go tlhomamisa gore re nne tšhaba e pelothomogi re lemoga dikgwedi tse borre ba diraletseng. Ke rata gore re tswelele go lemoga botlhokwa jwa go rutumolola ditsamaiso le dingwao tse di bayang borre ka ga mosing segolobogolo tse e leng gore di ba thibela gore ba bue ba lele ba ikuele mme ba gaetsho ke rata go tsaya nako e go le tlhomamisetsa gore lephata la rona le itamile go tswelela go ema borre le basimane nokeng ke itse gore go na le selelo sa gore re nna re bommehela mme re ikemiseditse gore re eme borre le basimane nokeng mme ebile re tsweletse go bereka le maphata a mangwe a harologaneng re bulegetse go amogela megopolo e harologaneng go re tswelele go tlhabolola ditirelo tsa rona tse di tebagantseng le borre. Dipika go harologana kwa segopotsong sa modiri wa Botswana Press Agency kana BOPA re Godfrey Mpuse ba kaile ha bana ba mohato taya maemo a go godimo go bo a beile ko pele tiro ya gagwe ya go tsaya dinepe le rato la bobega dikgang le bokgoni jwa go tsaya dinepe tsa selebego se se go godimo goding jaaka bangwe bana ba mmitsa o tlhokagetse kgwedi eno e le 15 a sena go lwala ka lepaka gareng ga ba baneng ba tsene segopotso seo maabane kwa mass media go tota le go gomotsa masika ba diri ka ene le ditsala le
e ne le ditsala gape e le tona wa ofisi ya gatautona re moetemohasa go nkutlile thamage ka pego. Godfrey Mpuse yo diretseng Botswana Press Agency dingwaga o kailwe ke badiri ka ene fa nele mokapa ditshwantsho yo neng a wetse mowa ebile a bereka ka thata go tlhabola talente ya gagwe go fitlha a tlhokafala. Lentswa dipelo tsa badiri ka ene di santse di gamoketse botlhoko jwa go tlogelwa ke mongwe ka bone fela ga ba leba le seabe sa gagwe go tokafatsa ditsamaiso tsa bobegadikgang le go tsaya dinepe kwa Daily News le go ruta batsaya dinepe ba ba santseng ba fatlhoga. Ke go rara masedi re a go leboga gore neela Godfrey Godi the Godfather Mpuse re hano ba getso go lemoga mosimane yo e ne le mogakolodi ke mongwe wa batho ba tshwana le Dankeni ba ba ileng gore nna nkgakolla gore Mr Mabende di ile dingwaga a ga o bone sepe ka mboke go senkela go thamaga a tsetse go builwe matlho a matletse mo ke shaibile. Because I remember there was a time Zakes would get to the State House about I tell out the bodyguard details about, hey, where's the president? I want to shoot him. I mean, you can't say something like that, Robin. So the bodyguard about hey, what's about with a camera. Nesi motho a hierarchy. Kuri nesi motho wa kokoroga. Kirare okay, ene na naturally na nzela lo. Mina sa kokoroga. Godfrey was just an exceptional person, right? Ka ngwaga wa 2020 Godi o na tlomadiwa ka setsela sa mokapa ditshwantsho yo gaisitseng botlhe go ka boditseng ya lekgotla la SADC seo supa gore tiro ya gagwe e ne sa lemogwe fela mo Botswana kwa lapeng o ne a edile mowa ebile a le boikarabelo. Go ga thamaga kwa ne re belesitse ka ene mme na sa ibele ke tiro go re la hankare puso le yone e lemoga seabe sa gagwe go godisa bobegadikgang. Le pinagare ya bobegadikgang ka kamera mo lehatsheng la Botswana. Ka kamera ya gagwe ne re kgona gore re ipone mo go ene dikgwetho tse dinte le tse di sa nnang sentle tse ne re tsamaya mo go tsone. Godi o tla bolokwa go gabo kwa thamaga ka matlhatso o nkutlile Thamage BTV News Gaborone. Go tsamaya sele maabane puso ya ga Trump ko America e ne ya ganetsa thata pego e begilweng ke lehatshe la Afrika Borwa ya gore e boetse morago go tsena phuthego ya G20 e ta tshwarwa mahelo a peke eno kwa Johannesburg. Puso ya America e ntse e gateletse gore ga gona modiredi ope wa US yo ta tsayang karolo mo dipuisanong dipe. Tautona wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o na begile ka go hetola mogopolo ga puso ya ga Trump e rileng bosheng ya bo e thasetse Afrika Borwa ka ntlha ya go tshwarwa ka molema ga balemi barui ba basweu mo lehatsheng leo. Na go ntse jalo ofisi ya America ya re moemedi wa yone o ta nna teng mme e le hela mo moletong wa go neelana ka gore e tare ngwaga o tang America e tshegetse phuthego eo kwa lehelong la ga Trump kwa Florida. Setlhopha se sa mahatshe a 20 sa itshulelo e dirang 85% lehatshe ka bophara se sale se eteletse pele itshulelo e sale ka ngwaga wa 2008. Trump o na dumetse kwa tshimologong go romela mothusa tautona JD Vance pele a kgapela kwa thoko go tsaya karolo gope mo phuthegong e. Phuthego ya G20 ke nngwe ya diphuthego tse ditona tse di kgapetsweng thoko ke tautona wa America Donald Trump mo tsweletse ka go nyenya diphuthego tse dingwe go tshwana le ya COP30. Motho tshonterna mere di tshwere gone ho a re tsetsa metshameko le Edwin Mashakgo mo emisente. Tsatsi ke la botlhano kgwedi ya Ngwanatsele e le 20 le motso ngwaga yo ke wa 2025 mothwetso madume dumela a re dilome se rota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgo mo metsone tsa re
le kawana la monogae Ntungamile Ragwen o letse a fetetse kwa se ka makgaolakganyeng a kgaisano ya banana ya J60 ITF World Tennis Tour e tsweletseng kwa mabaleng a Botswana National Tennis Center mo Gaborone. Ragwen o iponetse phatlha kwa tikologong eo a sena go fenya Israel Dawi wa Namibia ka disete tse 2-0. Tshepo ke himile o rulagantse pego e. Ragwen yo ntseng a tsabakela mo dikgaisanong ka go farologana mo pakeng eno o simotse motshameko le matlhagatlhaga a tsaya taolo ya motshameko a itlhoma go pele ka 5-love. Fela seo sa seke sa dira Dawi maikutlo a le ka go bua ko morago a dira 5-2. Ragwen a re phiri ga e latelwe mosimeng a itsetsepela go gapa seteo ka 6-2. Sete ya bobedi a tla ikgatlhisa banana ka bobedi ba sireletsa di-serve tsa bone go ema ka 2-2. Jaaka na dira mo seteng ya ntlha, Ragwen a lomaganya tshameko e ntle gape a fenya dintlha tse nne tsa bofelo go ka sia ka seteo ka 6-2. I'm really happy of what I did on the court. I played at a really good level against a very good player. He's young and he plays really well. Ke itumeletse se ke se dirileng mo lebaleng gompieno kgatlano le motshameki wa tlhwatlhwa. Ke itumelela gore ke ne ke tshameka sentle ebile fa nka tswelela ke tshameka jana ke tla ya kgakala. And I'm very happy. If I continue like this, I'll be really happy of my week even if I don't win, because I'm playing at a really good level right now. I felt like I wasn't serving too good. Ke ne ke sa serve sentle mme seo sa ama tshameko ya me. Ke tla berekela mo go seo beke e tlang. Serve and first ball for the next week. Ntungamile Ragwen o tla lela manno mo makgaolakganyeng le Yanel Barenga wa France fa Ruko Tikola wa Thailand a tla thulana le Alex Hong wa Hong Kong mo se ka makgaolakganyeng a basimane. Mo motshameko o mongwe wa di-quarter final mo letlhakong la basetsana, Katarina Brown wa Portugal o fentse le ya Cotillon wa France ka disete tse 2-0 tsa 6-love 6-4 go iponela phatla ko se ka makgaolakganyeng ka la botlhano. I feel like it was actually a really good match. Like I really enjoyed playing it because like she hits the ball and she. E ne ile motshameko o monate ebile ke rata go tshameka le ene ka betsa dibolo. Ke ne ka tsepa mo motshamekong ka gore ga a pudi matseba mme seo se ne sa nthusa. Like went for the ball when I had a short ball and yeah, it worked out. Brown o tla lebana le Eliska Drivojanov wa Czech Republic mo motshamekong wa se ka makgaolakgang a basetsana. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Setlhopha sa Gaborone United se mo letsomong la go boela mo kwa godimo ga loko ya FNB Premiership jaaka se tlabo se lebagana le sa Francis Hansa Traffic maitsiboeng ano kwa lebaleng la GU mo Gaborone. Mo nakong eno mo ya go lele ba ile ba sireletsi ba sejana ba bomoemong a bobedi ka dintlha di le 25 ba tshamekile metshameko e le 10 ba fentse e le bofera bobedi ba tshameka maleka a le mabedi fa mo letlhakore le lengwe Machimunyenga bone ba tshamekile metshameko e le 12 e mo go yone ba fentseng e le mebedi ba latlhegelwa ke le mene mme ba tshameka maleka a le marataro. Motshameko o o rulaganyetswe go simolola jalo ka nako ya bosupa. Motho a re tshware go nefa tsa nako ya bosupa tse leboge jalo morwa re Tshepiso Sekolo o neng a diranola jalo ka puo ya diatla tse dingwe tse latelang ke tsa ora ya borobobedi e le tsa Sekgowa Matla Kgomo go dumela o etse mhata sediba tlholantso bereka ka bonatla bono go pila le botswerere modimo jo. A decade ago, we established a diamond cutting factory in Botswana